Вот шушындыйрак таулар көріне. Аларны бұлтлар қаплаган. Чолпан ата урамнары буйлап. Анда еще музей бар дейдилер тау астында. Біраз гана шу жерлерін көріп кетерген хәзір Алла берсе. Андар инде яр буена төшермен. Иссек көлне карарга. Алейкум, хөрмәтле дуслар. Менә бер төнне уздырдык, Аллага шөкер. Кичә барып, кич белән килеп кундым. Бу инде Чолпан ата дигән шәһәр. Иссек көлнең яр буенда урнашкан. Вот, минем артта Иссек көлгә 2 километр примерно, километр ярым, 2 километр бара кирәк. Яр буена төшәргә. Минем артта таулар. И машиналар. Вот. Бүген бик начаррак көн, яңгырлар бар, ниләре бар. Ләкин тауларга бүген капиталь мөһим инде. Бераз гына бик булмагандарын хәзер күреп китәсем килә. 1-2 сәгатькә генә тауларга барып килергә дип уйлап торам. Вот шушындыйрак таулар күренә. Аларны бұлтлар қаплаган. Чолпан ата урамнары буйлап. Анда еще музей бар дейдилер тау астында. Біраз гана шу жерлерін көріп кетерген хәзір Алла берсе. Андар инде яр буена төшермен. Иссек көлне карарга. Честно әйткәндә, бу сәяхәт буена әле икенче мәртәбә генә яңгыр. Бүген инде 34-35 көн. Һәм нәрсә әйтәсем килә, яңгырлар почти булмады. Гел кыры иде, гел якты иде. Кай вакыт болытлар булгалы иде. Ләкин яңгыр яуганы бер булган микән. Бүген ите яңгыр белән башланды. Хәзер инде моросит кына ите. Но тоже туктамый. Асфальт җыуыш һәман. Шундый хәлләр. Без тауга таба барабыз. Шушындый мәчетне таптым. Монда уже менгәч күренә аста. Иссек көл диңгез кебек, карагыз. Теге як яр күренми. Диңгез кебек зур ул, кәмәт зур ул. Хәзер мәчетне күреп чыгармын әле. Тәкъдиматсына кирәк. Урын музей на открытом воздухе. Петроглифлар музее. Карагыз. Монда шушындый ташлык тауларга кадәр бара. Артта ни? Иссек көл. Мотор. Музей. Кіріп ташларын қарый аласың. Кемнеңдер язып калдырган язуларын күрергә була. Көтүче абый йөри. Көтү көтә сарыклар белән җай. Дуслар, Барс дигән тропа монда бара. Анда базы бар өстә. Шунда китеп була. Барс дип тиккән әйтмиләр. Чын ак барслар алар бит инде үзегез белән Сатарида юк. Менә Кыргызстан тауларында бар. Якынча Кыргызстанда 1000 ирбис барслар яши. Барс, ирбис дип йөртәләр төрлечә инде. Вот как күреп китербез, әзрәк яңгыр башланды монда. Инде шушы ташлар менә карагыз. Без барны потлар дип әйтәбез инде. Күп инде монда шушындый потлар. Вот, сарыклар таптап йөри бит инде. Балбал таш. Монда сүрәтләр ясаганнар инде. Теге элекеге потларга табыну урыны булган инде бу үзенчә. Төрле ташлар бар инде монда. Вот. Араларында табылган, араларында табылмаган. Кайсы бирләре. Тегендә тагын ниндидер язу бар. Күп инде яздырып тормадым бөтенсен. Анда сез язганнар. Фигура крупного оленя с ветвистыми рогами. Кая тапканнарсан. Вот тапсин фигура
Alinni. Hemen bundan sizler yasagan bolganlar bir telefonga ko'rinmeyin. Şunday haller dostlar. Bayındalaki hudurniklar motoşkanlar. Daha kızık olsa çürümün. Baran bitinde. İngilizler. Şişkine yılga öte. Şişme yıkan bir şey. Hoppa. Tak. Şu dağların aralarında turu bir unlap trapa var. Nomunda itelerinde ezrek 20 kilometreye varsan Kırgızistan'ın sami motor tavları 7 kilometreli tavlar. Evet. Lakin anda baraga vakit da direkt de ucu yok. Kersinçe men Kırgızistan'a ikinci mertebe kaytırga bu bir sebep gene olur. Kırgızistan'a atmazdan işte kaytırga istoydu dostlar. Tavlarda yürür için, jekin iyisik kulda sokar yürür için. Evet. Bunda yürüp kalıyık altrapa bularak deyiş hazır. Hürmetli dostlar, şehir şidinden polun üstü çıktım. Tavlar. Уже почти 4 kilometre öttüm şehirden yine özümün hostıldan. Hazır barıp kalıyık. Tavlar arasında yürüp bunda turşu marşrutlar görsete. Nedir? Güçlü tavuş. Aha, Tav yılgası. Görünür işki ağa. Evet. Bunda görüyorsun tabiat özü başka. Allahu Ekber. Benim tağın suğa kırıp yarın tiyağına çağasım gelmeyi. Kupur izlemindi. Bara nakaniz bir hili kupur taptım. Allah'a şükür. Şu kupur aşağı çıkıp bulur. Şu kitaplarga bargat desen yılganın tiyağına çağırak gerek. Ah. Şundayına kupur. Evet. Motor mu da? En kızığı bilesmezsem Microsoft'da. Çünkü ben özümden gördüğü batiklarını yiyordum. Evet. Tavda getirgen batiklar yuğulgan. Microsoft'dan жүрge turuk ele. Microsoft'ga şu atırgan nerse. Yara ben bugün bir seriozny подъем tu, çünkü tavların durması benim öteldi. Ele Almatı'ga varıp Almatı'da hazırlık menası var. Şu anda biraz bulmaz indi, biraz gana жүрüp alam. Dostlar, elle kaylara büyük tağlara benim turmayım, mene şu tağ. İnternet ko'rsata bu tağının büyüklüğü mene men hermenerge 100 metr tiresi. Nomunda подъем big ağır bulacak, şunday riski taşlar bütün jerde. Hatta bu şunda minip ezrekkide şehrin üstünden körüge oylap turam indi. Hürmetli dostlar, Esatan beri ko'rsatda 70 metrni mindim deb devam etem. Ahir bir ko'rinmaydi ama ko'rinaydi. Imeysa video. Ama kelib yetib bo'lmaydi. Bunda qumlu oyoqda ya. Qum yuvishadi deb böyle. Sizga minib shaharni ko'rga bo'ladi. Bunda şunday motor granitlar. Ужас motor granitlar bunda. Hazır. Dostlar, aparat ko'rsatda 100 metrga mindim deb, ровно 100 metrda turam. No, oqasi tağının üstü tugul hali bu. Sami üstü eteginde. Bu neçe bir 20-30 metr bardır tağ. Vatan eteginde dalini. Qaragız. Bunda yol var. Tağlar arasına kopartırgan motor.
Bunda yol izletirgen urunlar bilen. Menevdiğin şehir. Çolpan ata şehri basondan bunda ızdavaytteler bütün sözümlerin. Neyse kul. Neyse kulunu kuru alasız. Tak cemaat. Şöyle tirlettim yine bir katı bakamandım. İyicilim bunda bir başı. Şuna ahırına kadar beni bitirege şiirlerimi deyip korkam. 100 metre mi niyetlegen idim. Kendir. Böyle yangırca o işi. Tamşalap dura. Maras ettim. Şuna bakağa жетip durur. Tağlar durmasa buldu. Devamlı İsek Gölü'nün üstten gördüm. Büyük motor. Bana bir daha kadar düşüp böyle o ne bileyim barıp beni kustuğun eteğinde vastav. Şurada çürük yere gel hazır. Çekelim durdum. Уже 5 kilometre bulun geçirdim. Geri kaytırgan 5 kilometre. Evet, ben sizge şuşanday görünür. Tirledim dinçe bir katı. Soğuk demesek ne indi. Tüm dostlar müşke 2 mertebe jığıldım. Korkunçtu bu ayaktayıp gitti degen. Ort bilen kılı bilen kelip düştüm. Bulay Allah aşkına isen sağ, sinyaklar yok, kaygırmağız. No bu Karagandagına jingil tav. Na samом деле Tajikistan tavları köpke jingilek. Bunda çok bigerek ağır buldum bunlarga. Düşürge degen ayaktaya sığızı. Evet. Hazır indi kaytam. Barıp karayım yine. Mesela da bizim İstikur hem gayreş istişiklerini barıp koyas bile. Allah'a şükür. Bak. Подъем tuşu aldı 45 minut vakit. Bunda bir Taureski dege plavno minmi. Şu areski mingeç ağır minirge çaptırıp tizgine minip bulmayın. Ekran gine minirge gerek. Yol itip, то есть 20 adım yazıysan yol itesin. Ne çıktı? Dostlar, avulga düştüm. Mene kırdan kör alası min жүрген tau. Вот примерно asqı ölüşünden yılga kıyından 130 metr büyüklükte. Men de şu Garbinkasına kadar men aldım bu indi. Garbinkası. Bunda bir 20-30 metr kalgan üstüne kadar. Şunda barıp geldim. Hazır geri koydum. Bugün cuma namazga bara gerek meşitke mesni. Meşitnin işki görünüşü. Meşitne, kısati, emirat halkası olarga yerden bitken. Вот namazga ile примерно 20 minut var. Men paka düşem, özümün hostelga taba. Ondan jirak toldağım bir meşit var, aslını da көрсөтөрмүн. Әлі eski ziyarat var, şol eski ziyaratını көрсөтүп кетермин. Şolay, bu Emiratul Kuveyt iken. Kuveyt'nin fondu salgın. Şurada mene şit iller yerden biteler indi. Benim eşkıyında belki yine zdaniye medrese formasında teharhanesi de var. Cumgaga 20 minut kaldı. Azonga bir kimde yok. Stranda. Soğuk yerler. Evet, tamam bir meşet. Nasıl indi iskerek görüne. Bunu düşünün Araplar akşasına solmağanlar. Hazır bunu kurup git alabız. Çötlikle yaşağımın da bir bütün cüzü taşlar. Fayda korama taş. Yavaş yavaş iken iş kırıp var yani. Tek. 13:30. Cumga bularga teyiş bitti. Bir kim yok. Nitege meşitte, ne bu meşitte? Nişlep şu ayken. Şunday prostoy gana eski meşit. Elmin mında yer kurgan joğu kupulda terzeye sağınlar. Şöttirip. Şunday formatda. Şunday haller dostlar. Şimdi 1:30. Bir kimde yok. Meşinin planı.
Anladım bu ne sen bu? Şunu haller. Fazayil sadaka. Hikayetu sahaba. Ayık Kur'an. Yok. Bir kimde yok. Eli bugün Cumhuriyet bugün. Eli şit verik mi bugün? Çünkü gözümde butaldım ya kakarım yani. Çıktım hürmetli dostlar. Madagaskar Jobiles mi nefse? Kayber şehirlerde bula Cami meşit. Saborni meşit. Hemen de şuna dağın alar şunda fikirge kileler. Cumgаны 7-8-10 meşitte okurga tugul. Bir Saborni главный meşitte okurga. Belki şulaydır Çolpanlı'da da. Çünkü 2 meşitte buldum. Birisinde de kişi yok. Видать, Haydır barın indidir centralni meşit. Bütünsü belki şunda gitkenlerdir. Şuna ben izlep durmayayım da kirip namazlarını okup çıktım. Nasip bulmağını da işte. Hazır sizge şu konuda da Gönderin toşu çıkarıp ziyaretini ko'rsatırman. Ziyaretini ko'rasiz. Hürmetli dostlar, ziyaretga kelib jetdim. Oshda ko'rgan ziyaret betini bizning tatarlarnikidan o'xshagan edi, G'odirak edi. Bunda cho'ta jimiragrek inchik kirgan bunda. Tak. Hazır aşayım elmeyim. Kırdım kuşka. Так, bunda kabirlerde bütünleş yorduğunda yok. Опять же fotolar, suretler. Suretler bulmazlar diye böyle ganim. No bu sovetski kabirlikler. Belki sovetskiler de vardır. Yangalarda belki yoktur handay. Belki şöyle olur mümkün может. Hadi koyayım. Eteginde büyük interesli kabirlikler. Ne gibi zdание gibi görünürler. Şular çıktı elimden min kilgeç. Evet, karağız yurtta formasında da var. Kabirlikler. Timimin siz geldiler, korkmağız. Kötü abın oğlumun hele. Hızlı şaka da var. Elin yanlış mı bitirken. Karağız. Nindi interesli formada. Neler Şardoğan. Bunda Şardoğan kurganınız var mı beregizin? Kapitalini Şardoğan'ına. Tugileli bu. Bunda da resmi de var. Aşağıda jürgen yer boylap. İlan Kazı degan kişi 71 yılda vafat bulgan. Batsın ama kapitalini Şardoğan. Düşüyor bizim kaybır Müslüman kardeşleri tele. Oy. Никуда Şardoğan koyuyor mı? Ara kısmında целый мощный binalar. Bunda yasağın bulganlar işilip düşken. Bunda kabirlik kimnindir? 70. yılda karağız yasalgan bu. Köp mü kış gerek bunu yasarga? Yani bunda bir tane remont yasalgan bulgan. Evet. Nasıl şukurlar. Bunda gül meşit gibi. Akurat ne? Oo, karağızın diye zor. Мощнейший бина банда. Капитальный. Но тоже ишилген со временем көресің. Деген вообще капитальный ишиліп түшкен. Қабір шақар орыны. Бunda da ишилген что-то қарамайлар бұл зиратны. Так, 66 yılғы қабірлікler. Советский yıldız da var. Müslümança oy da var bunda. Вот. Bütünsü de var. Teginde bir şey bir pamuklik tura. Bura kısmında kilometre haberi işilip düşken. Teginden çek işilip düşken. Ooo, subhanallah, kapitalini işilip düşken. Так, Şolpan atadan meni qarovchilar bo'lsa, пожалуйста, ziyoratlaringizni yig'ishtirg'iz hali. Ezrekkina. Oh, tatar kishisi. Shamsuddinov Daniyar Rustamovich. И время не властно
На светлой памяти твоей деген. Татар жігіті Шамсуддинов Данияр Рустамович. Туғаннарығыз болса, келіп кетегіз Татарстанның жиштарығыз қабірін. Мұнда ішіле башылаған. Ол бұл бөлімені қаралған. Нәрсе айтасым келеді достар. Бір кішіні көмір үшін жеріні көп мұнда бөліп алғандар. Міне мисал үшін міне ғадирек деп айтсам енді ғадирек таш енді үсті. Асты капитальный. Асты мощный капитальный. Мұнда бүтінлей памятник қойылған Каной олы Ахматбай. Бұл как раз Ахматбай хөрмәтіне урамны ясаған әбетіміне бұл күчәмен яшитірген. Видать, дәрежәлі абзый болған енді. Важный абзый болған. Может, бір педагог болғандар. Может, бір политический деятель болғандар. Вот. Ну, зират, конечно, жиштіғаларға, қараларға керек мұны. Вот. Керек. Мұнда целый мәшет. Склеп формасында салған. Міне алмалар өсе. Так. Кіріп қарар емін жабық енді. Шайтақшылар білін жауып құрғандар. Орузбай ұлы Ғабдыразақ 77 жылға. 77 жылда. Но бұл 77 жыл түгіл енді бұл ремонтланған бұл. Соңғы уақытта салған. Вот сондай хәлләр. Менә болса тоже современный относительно кирпичный кладка. Аккуратно эшләнгән. Һәрбер милләтнең, һәрбер якның үзенең традициялары бар. Шуңа дагын ашта күрдем мин бер төрле каберстан традициялары. Монда Чолпан атада бераз башка зират традициялар. Һәрбер җирдә үзенең традициясе бар. Сүгеп булмый, әйтеп булмый, начармы, яхшымы дип. Чөнки һәрбер якта үз юлларына, үз традицияларына туры китереп эшлиләр. Ләкин артыклык кылу Коръән аятыгы искә төшеп китә бит инде. Хәтта зуртумул мaqabir зиратка килгәч тәген бер-берегездән арттырырга ашыгасыз ди. Изге гамәлләрдә ашык җәмәгать, изге гамәлләрдә. Изге гамәлләрдә исән чакта вафат булып киткән әткәй-әнкәйләребезнең каберендә түгел. Әти-әниебез исән булганда аларның күңелен күтәрүдә, аларны шатландыруда ашыгырга безгә күпкә әһәмиятлерәк. Урамда минем торган хостел урнашкан. Ашамасы чыгып жүрмәсеннәр өчен. Монда бер кеше. Шундай территория. Олардан төштем. Хәзер күлгә бара алдынан хәзер чәчеп китмәкче идем. Кухня. Шундай урамда. Шушы домда мин яшим. Шундай эчке дворик. Антеннасы бар. Телевизор мин бүлмәдә юк, конечно. Вот. Монда менә ике туалет. Монда душевой, тегендә рукомойник, шундай все просто. Вот дигәне. Шулай яшибез инде. Менә дуслар, беренче пляж Исаккүл кырыенда. Вот, андый пляжлар монда меңләгән. Беренчесе инде бу мин күргәне, шуңа якынрак килеп күзем белән күреп, үз колым белән тотып, суның тәмен кабып, сезгә үзенчәлекле бер результат бирәсем килә. Так. Шулай. Лодкалар, корабльләр, яхталар да бар монда. Ну, монда күп булачак пляжлар. Мин берсен генә күреп китәм, күрсәтермен сезгә хәзер. Да, Исаккүл.
Dingiz kebek zor ol, ekemet zor. Qarağız. Ahara şeyge görünmey. Bunlar bir köp lahotlar, karabilirler. Eltan köp mü körese? Jilli kim bugün? Hatta bu kıyas çıktı. Neyse şunu ezrekken kumullar ko'tarilib bitti. Su yorgay adasının şeste şükür bitti bu. Takmin bunda точно suyun tutup karamayım çünkü bütün ayak kiyim juşanı bitecek. Başka şeyge barıp karar mı? Onda pirsli orun bulurga teşkildiler. Şimdi karabliklar, ırtta Kıtaylar, bunda bakodu jilalar, grupta jilalar. Endi motor neler var, şabatırgın yaktılar. Köp motorayka interesli. Kulunun yakıt klubuna geldim eri. Portunu kurgenik bit kaydan kıyma bilen yapılgan. Bunda yakından görüp bulayındı. Korabliklerini. Şimdi eski maşinler tarafında benim muzeyimi bu. Yani kullanılan maşinelerini karabiller sağlam. Kafe. Kışıvli her sezon bitti. Sezon vaktinde falan milyon dediler bunda. Bütün dünyakiyle Srednye Avrupa, Rusya. Hadi çok önce. Sezon tamam. Yaktılar. Lahutlar. Mini adaylar. Motor ürünler. Şunday karablikler. İtallar. Mine bası qarydaydı. Bası mine tarelka qarynda mingan taw. Вот. Ayyoq tarelka qarynda tugul. Ay tarelka mingan taw. Вот чуть-чуть sünönüp jipemisi var. Qarıyda mine bu taw turaydı. Şunday karablikler. Irtta Kıtaylar. Bunda bakodu jilalar. Grupta jilalar. Endi motor neler var, şabatırgın yaktılar. Köp motorayka interesli. Neожиданно özüm üçün akşam bulman geliş barışını raskashil tezirek yürüp alır gali, kuri gali. Kim sayın tavlar arasında bulgan kulde yüzmeysin. Şuna oturup yüzüp barik. İstek kuluna. Uçup gittim. Bir saatte 15 minut bula dediler. Yürüyordum. 3000 озер с общей площадью водного зеркала 6836 квадратных метров. Озеро Иссык-Куль, как огромный глаз, раскинулся в центральной части Иссык-Кульской котловины. Высокогорное озеро расположено на высоте 1609 метров над уровнем моря и вытянуто с запада на восток. Его ширина от 30 до 60, а длина 178 километров. Береговая линия протянулась на 688 километров, занимая площадь свыше 6200 квадратных метров. Озеро уступает по размеру лишь 11 видами, из которых 5 являются промысловыми. Это иссык-кульский чебачок, чебак, сазан, марилька и осман.
Если летом побережье принадлежит курортникам, туристам и отдыхающим, то зимой оно по праву становится царством водоплавающих птиц, прилетающих на зимовку. Видовой состав на озере Иссык-Куль – это лебедь, дикие утки, Tavlar, parlar, buzlar bilen bak parlarına beraber. Bunda altta şehir bitindi. Bunda da bu şehir. Bir 20 kişi lira bakayım bunda. Yok, karavan orada başladı. Ben de tavını tak hazır götürdüm. Evet. Burada. Плавающий будут плавать 17 градус. Глубок чуть kadar. Bir şekilde su krem değil. Bu специальный ней de var. Destekeyler. Глубина 120 metrов темында. Soğuk telege bulan kişi boş kirer, arar bas. Ben kirer idim, kaç litmesem. Da paraga bir akşam kişi su kirer. Bir o kirer iken sötki. Aramızda barbar spilçak. Yani şu maşak. Ama doğru şübüreler. Kızıkiler indik akıyla. Şidiller yok. Böyle kursete şek hazır. Bu şekilde hazırlanır. Температурumuz 17 gradus. Su. Hoppa şurada. Şübüreler. Россия halkı şübürüşler Россия'da. Bu mujik yakşımda ittirip bir şübürdü de hazır diye koyup gitti. Karizması. Krem değil. Kusetem değil hazır. Sikirip değil. Ben çık son tutup geldim. Su так-то относительно жало. Как бы эта сторона не звучала. Крылья с удовольствием, но Мы снимаем. Опа. Ну, Севастополь везде море найдет. Как водичка? Я где-то плыву. Dostlarım, balıklar gitti. Ararız. İndi tavlu burunlar. İndi büyük tavlar. Bana bu tavları turuna sıraştım. 6000 metre tavlar. Ekemel büyük. Bu ne? Ne kadar zor. Yüzdük müyün aşağıda çesin etkende. Bir interesli buldu, bir kızık buldu. Ну, шет ил туристлары матур болса енді біздің ил туристлары шышап келіп бір 5-6 кіші шүміріп отырдар енді. Вот. Қалғандар бұлай бек матур, тәртіплігіне. Индуслар, кореец бар еді, қазақ бар еді. Қалғаны Россия енді. Вот. Бұлай нормальный, көңілі болды. Көрдік көліні, етсек көліні тұтып қарадым, су относительно жылы. Соқ деп етмесейім. Құрметті достар,
Әлі горячий источниклар да бар. Мында 5 бассейн түрлі температура белән 30 ничәдән башлана торган. Шуңа анда да кирип карыйм әле. Аллага тапшырып файдасы булыр, может. Бик мощный состав суның анда 1 сәгате 300 сум. Вот, Россия белән чагыштырсаң бик арзан инде ул. Кирип карагыз, обязательно барып карагыз. Мин хәзер кирип йөреп чыгам да сезгә сөйләрмен. Шундый ни инде урын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дәрбе. Бөтенсенә кирип карыйк. Башларбыз монсыннан. Хөрмәтле дуслар, менә мин yüzüp жүрим. Уже ярты сәгатьтән артык булды инде. Монда 7 бассейн, шушындый сулар белән тулган. Менә хәзер инде мин самый салкынында, ну как салкын инде, моннан да салкын обычный су бар. Булай 38дән 46 градуска кадәр төрле сулар инде. Менә мин хәзер барып күчәм. Менә хәзер 38дә булдым. Хәзер керәм 41гә. Bütün sularda da türlü mineralizasyyalar. Allah, hoppa, çocuk olmaz. Hoppa. Ben şulay kırıp gittim. İyi. Mene. Короче, mende magni, kalsiy, marganis, elenese, til bilen de kap karaganim nindi. Mощный состав суның. Mende 7-8 шынды бассейн бит инде, берсе салкын су обычный. Бик каты кыссаң. Шуңа монда килә аласыз. Бер үзем монда менә буквально бер 10 минутлык 2 әби килде. Хәзер алар җунырга телиләр. Шо ятып торасың. Организмга ниндидер файдасы бардыр инде дип уйлыйм инде. Бардыр инде. Чөнки бу источник артезианский 1563 метр җир астыннан казып чыгарылган су кайнар булып астан килә. Faydalı diп yazılgan, bik faydalı degen. Dip ümitlenəbiz indi. Менә юнып чыктым. Бик яхшы, бик ныкшады. Бик рәхәт. Особенно контрастный булу ушады. Контрастный душны беләсез бит инде. Кайнар су белән юынасың, аннан салкынны кабызасың. Монда да бар 2 шушындый бассейн. Бассейн дип әйтеп булмый инде аны. Ул 4-кә 4 шундый савыт инде. Анда берсендә почти 49-50 градуслы су. Икенчесендә 15 градуслы су. Берсендә кызасың да, аннан салкынга керәсең, суынасың, аннан тагын кызуга керәсең, и гәүдәгә контраст бирә. Теге синең тәнеңә 1000 энә кадалган кебек. Теге организм кан жүреше китә резко гына шундый, и кешенең мие аңлап бетерә алмый бу эффектны. Шуңа бу контраст дип әйтәләр, контрастный душ. Ул бик файдалы на самом деле. Бик рәхәт менә миңа теге көч бирде бүген. Аллаһка шөкер. Шуңа киләсе икән Киргиз атага, нигә Киргизиягә, Чолпан ата дигән җиргә килегез дигән. Монда 1500 метр җир астыннан менә шушы кайнар источниклар бәреп торалар бит инде. Бик файдалы сулар белән. Исек бүлне күрдек. Суын кабып карадым. Аны яздырмадым инде. Әзрәк кенә чуть-чуть тузы бар. Ай, куркыныч түгел тузы. Диңгез кебек түгел инде. Хәзер кайтам. Беренче вокзалга барып карыйм. Бәлки вокзалда машина бардыр, автобус бардыр. Бүген булмаса, иртәгесе турында белешәчәкмен инде. Мин Алматага бара кирәк. Бишкеккә миңа барсаң да була. Бишкектән автобуска утырып китәргә. Туры Алматага булса, тагы да яхшырак инде. Тизрәк барачаксың. Домнар, бини-гостиницалар сдавать теле. Ну, монда бер кем юк. Мин мондайларны уже хәзер 30-40 үткәндер показ по комплекстан барам. Бу горячий источниклардан инде. Чөнки туристический сезон биткән, кешеләр юк. Туризм вакытында монда инде капитальный халык күп. Бик күп, шуңа дагы бөтен шәһәр кайнап эшли. Бөтен шәһәр генә түгел, бөтен северный побережье Иссык күле кайнап эшләп тора. Хәзер үзегез күрәсез. Беркем күренми, беркем йөрми монда. Бер мин барам. И шушы Кыргызстан местный машиналар йөриләр инде. Туристлар
Minimum ne bir kişi kilen indidir. Evet. Halar indirit ki bilemizin yine de hostelda da biz 4 güne yaşayız. Min Rusya'dan bir jigit Qatayız bir nimes kişe bir ne var idi? Grishenka var yıl. Şirlegen darular zı bir toylu tavlar boylap. Mezegre katın indi biraz gana. Şunday hal. Çolpanata şehirden kinoteatrı. Qaragız bunda kimler jüri. Kinoteatrının neyinde. Gazununda. Atlar. Men vokzalga barıp geldim. Ertenge jiyide avtobus jiyila başlaydı. Bishkekka. O çok 8 let teresinde kiteyin jiyila ötkeş, tulgaş. Evet. Ne bileyim bugün kalırmındır. Çünkü bir koyak şağırga tilegim de, halim de yok. Hazır kitem eken tünlögüne kilip jitem nige. Bishkekka. Tünlögüne kilip jitip anda hostelga kirip 850 төлегенче мында hostelda 700 төлеп мында калып кунуп эртеге рәхәтләнеп Бишкеккә, Бишкектән Алматага утырып китү җиңелрәк булыр миңа. Мында бик кызыклы фонтан скульптурный комплекс. Кыргыз кызы ниндидер әйберләр белән җыри. Фонтан эшләми, фонтан сүндергәннәр. Hadi yanımdaki искусство композицияны. Вот. Şimdi интересный композиция. Өзүнчө bir парк булганdır инде. Парк инде бу. Муну жыйыштырга керек бу парктын капиталын. Пишен чабырга, шүкләрне жыйырга. Чолпонатада караучылар, пожалуйста, жыйыштырыгыз. Бик мотор мында идея. Карарга керек. Çabılmağın mında hele çöpler sürtken. Bik motor üzü. Ne oşap kayttım. Eybirlerimi hazırladım. Ertege yolga dip planşetimni aldım da kino qarayım ettem hazır kiş bilen rahatlanıp yatır alından dip. Қолдан planşet çuğup bitip bilen mında kelip tişti. Şuna ertege skare всего men sinekli bulaşakmın. Korkmağız meni bir sida kıynamadı. Planşet көзге kelip tişti. Şuğup gitti қолдан. Şunday haller. Kapital sinek bulaşak mında. Bütün ağırlığı bilen kelip düştü. Ey Allah. Şuna elinizde çilik kurmak izleyemem. Berse soktu deyip. Uğru kızardı. Necik bitirgen iken bunu. Motor tübül yaptı.